okuhandika abeegi b'amashomero ga senior omuri Mbarara City na Mbarara District kwatandikira omu mashomero 10 agarimu Tropical High School, St Mary's Bash kandi twahika ahari Ntare School na Mbarara High School nikwe kushanga omurimo ogu nigugenda omu maisho. Ishomero rya Ntare abana nibiija bingi konka hariho challenge emwe yaba private classes bari occupied kandi niyo target ikwenda kugira ngo bashize imyaka exercise yo negenda omu maisho nkakutosha abana batana perije abana bari nebija abana biuza forms and we are expecting ngweri izoba tutsa kufuna target nke ya nkaga and above. Osborne Mushabe omugambirizi w'ekitongore kya NERA omu ihanga yashoborera habwaki abeegi bariyo nibahandikwa. Ekitongore kya NERA tuine campaign yo kuhandikisa abantu bona abatakehandikisa hoga omu Uganda yona na munonga abana bishomero abamwe n'abari mu mashomero abantu bitu baburije umwe na yimuri abatakehandikisaga twabaretera campaign kugira ngo twabasa kubahandika kandi urureje yiturumu ne yabusha taro kushashura sente zona kandi nekorerwa omwihanga ryona nza kujo magomborera ganyu omumiruka yanyu. Dan Kyamuzigita oryo muhandiki wa NERA ahabwa Mbarara City, Mbarara District hamwe na Rwampara we yashaba abantu abendangamuntu zabo zahwireho n'abarikwehandikisa busya okwija bakazigaruza busya. Abantu ababurijo bana bakwenda ku registeringa offices zitu zigwire abankaburo ID nyina kwindira ikintu ID yanjye yaba mazina yaba mwaka office zona zinziba zigwire bija office natishyira no kuba takahendikwaga noza office yitu nibakwandika busa. I'm so excited because this document is very important. Neyamba bunonga mbintu byona kandi neza kumpweraho na nomufuna sim card harimo kuteganisubwa kwena bakora speed kandi na computer typing nibatypinga ziba ebintu byona bibabitambuza byo mu buteko buri okuhandika okwo kw'abeegi b'amashomero ga senior noko kuheza 53 kandi nukwija kuhendera aha 23 by'okwezi kwa 11 okwo mwaka ogu ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacencuire.